Hello, kardom kurang to welcome back to my YouTube channel. This is Kimrich TV. Good morning, Caribbean lo. St. Paul school lo. Isi ablok bunai bet Paul kat lagi. Join undang lo. Good morning. 9:20 lah. Mau arjan ni. Kalau tu putih ablok bunai Paul video shoot Paul. Ini lo, St. Paul school kan. So, nah, kita jalan mana ni kan? Big bro, अभी हम कहाँ जा रहे हैं? Now, today we are going to St. Paul School. Yeah. St. Paul School, as you know very well, Bollywood cinema. Bollywood superstar Hallo, Khan, Susmita Sen, and Amrita Rao. Yeah. They have acted. Actually, मैं sunrise वहाँ पे गलता है ना, वहाँ पे जाना चाहता हूँ, लेकिन भाइया ने नहीं माना. सेंट पॉल स्कूल पे जाना चाहता है भाई, so इसलिए हम दोनों इधर चल के आया पैदल से. ज़्यादा दूर नहीं है ऐसा बोल रहा है गूगल मैप पे, और लोगों से पूछताछ किया. तो दाम्बम लो न itu non dambom loh. Itu আমি গৈ আছো St. Paul School. St. Paul School মানে শাহৰুখ খান মেহুনা চিনেমাখন শুটিং যে কৰিছিল, বলিউড খান, বলিউড কিং খান যে শুটিং কৰিছিল মেহুনা স্কুলখনৰ নামটো হ'ল St. Paul. আমি তালৈ এতিয়া গৈ আছো. ঠিক है. Pan kona bang yo banyak sih kalau me tanggen dah bang putih dan putih jangan sebut dap deh putih tanggen me deh fikir करने का नहीं ये morning dah lokal sana mandala tenta actually itu mereka pun kebang untuk dah kelas so school lang damai pun lah big bro bang puning je. Tani bang ya, sunrise bang lami sign buwan pun tak. Sunrise ki dam, cita. Tu dah. Cloudy tu ya. Enggak, tu dah morning. 3 o'clock se tur. Oh, 2 o'clock kan itu tur tepi lah kan ke. 3 o'clock kan ke. Tur ni mat. Tu dah lah mat. St. Paul's, King Khan. Ya, full of St. Paul's school ke? Deh. Okay, backside road look.
St. Paul's School kedam rutlo dan itu apa langdam dong cilo ning kayak karang ulo nih ning karang ulo ning karang ulo big bro langsung ning karang ada ini ben like tapi na komen nang pinai na ben share no kedo kado kabe karbing na jadi kita akan make share thank you